Sang cái channel lâu anh thìn tu tên giờ vai chung alom thu karon soya chu ti rolin Lalrosanga le Diki Khawbel sei halaman kalna nan school klo na vela are sa tu lo tam zia te Diki Khawbel tu lo tam zia te kan ho don ni he video hi voice of Maralen ti YouTube channel ina ron post ani ya channel khala wen la lo subscribe super khai Lalrosanga chet lan na mu anuam thina en anuam thin khop mai tu na Diki Khawbel te ne nan jin ho na hianin an school klo na te hian school Naupang tak kum som panga Khawbel som pali som panga an ni chu tiang vel ho hian an du ma Lalrosanga du tu chu upa pui tar lampang ti te mi nu khoi nu la senior ti te mi pa ti vel ten lo man du tiang thalai ho hian an du velo ti te po anom thina an sui fo thina mar chu kai rol ro tiang lim tak ho hian alo du mai ni an han ko ngoi ti hian an han ti ne an tiang chon sei ngoi ang mu anuam thin ko mai a big takin love song asaka tanga tu na pathian la ai le nuwa an jin vei va ke boro hiron lian thar le Lalrosanga hi atun la se moilo ni lo sela tu wa tu chang lo sela mizo idol boro ka in tu na hian boro hi lian zo ani an kalvel na hian ti hi ka kap mu dan ni me ya chu wangin rs hi tu na hian boro lian tak na kal me ka ni school kal tlol na te po hian lo du khop mai han miss te ho te fela Diki Khawbel te po an du khop mai an fak du na di an panian enough miss sweet the simple process kale step forward Lalrosanga le Diki Khawbel te po thin tlang nu ve mai thin tlang pa ti ve mai ve mai atanga aizol khopui atanga chor chok ni lem lo ama ro chu an fela wang le an nun en ton tlak tam takom wang en Diki te po ni se larzol zela ti rolin Lalrosanga po larzol zela ni chu wangin an panin ngai sanum me ma karon upload der primani palo me